Pamirsa unit 4 Tipiter Satreskrim Polres Jembrane ngelaksanayang sidak ring samian kewentenan SPBU ring Jembrane antuk nureksain takaran miwah kualitas bahan bakar minyak BBM sanika adol. Sidak kelaksanayang ngelintangin pengukuran miwah penureksan mesin, ngulengang dasan SPBU saking Pekutatan Kantos Gilimanuk. Kasat Reskrim Polres Jembrane AKP Agus Riwayanto di Putra Maosang Tatujon sidak rauhe mangkin inggih punika BBM subsidi inggih punika Pertalite miwah solar panureksan kemargiang nganggen bejana tera medaging kalih daseliter BBM sane sampun katera ulang oleh Badan Meteorologi Legal Singaraja. Sidak kaulengang ring suang-suang kecamatan inggian Kecamatan Negara SPBUD TMP SPBU 54 Kaliakah miwah SPBU Banyu Biru selanturnya nek kamargiang ring Melaya SPBU Tuad SPBU Batu Karung SPBU Sumber Sari miwah SPBU Gilimanuk raris ring Kecamatan Jembrane SPBU Kota miwah SPBU Kepuh Kecamatan Mondoyo SPBU Mondoyo SPBU Penyaringan saha SPBU Yehmang pinih untat ring Kecamatan Pekutatan ring SPBU Pulukan SPBU Pangyangan Pekutatan miwah SPBU Asaduren anutin saking hasil penureksan samian SPBU akehan sane mengenah ring jalur dan pasar Gilimanuk nenten kepanggih pengurangan takaran BBM sane memurugin standar penureksan taler ngeninin indik kualitas saha nenten kepanggih indikasi penggunaan BBM oplosan mencampur toya. Sidak kinucap wantah menutujon antuk mastikeng BBM sane kadol ring SPBU sampun anutin standar saha nenten ngemocolang krama. Surya Dharma Bali Pos.